أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لوبتي زتري أخونا أختون أقول واحدكم مدني آيات الأحكام في القرآن وبارد جنوا آيات وترين حكمتك في قوي حكمتك كلاموري آياتك بهيغتو أقول مي سلسلة واحدكم مدني مهر أقول واحدكم مدني سورة البقرة كستة كديوان آيات جوا سهروك واحدك بهيغتو عسوا حكمتك بهيغتو ඒකතුන් සිහුරුගේ හගීගතා එකම උරි කීත කුර්ආනයි සුන්නතුගේ දලීල් තක අදි ඒක බයෙන් අලාමත අලගොන් මෙන් අමයායකුග සිහුරු හදා මීහුන්නා එමීහුන්ගේ හුකුම් තක සිහුරු උගෙනුමා සිහුරු උගෙනුමුගේ ශරයි හුකුමා මේ වාහකත අලගොන් බානි කුරීග ෆිලාවලත ඔකියාදි میرے علماء واحد کنگست کفا موضوع کی میب سیہروگے فروایا بے می موضوع کی ورق گینا بے بے فلون اڈو اسوم بینوبا ادی انگم بینوبا معلومات کے کلوے موضوع ابے فرتما ناگون میں فروا گواہ کے دکاروگا کرنگ اس سے بیان میں دیا فلاول تک انگی کشور فوانے සිහුරකි ඒගේ සවුන් අලගොන් මෙන්ගේ ඉන්සානුගේ බුද්ධිය සිකුණ්ඩිය আদি ඉන්සානුගේ ගුණවන්තක ජිස්මානී ගොතු ගෙල්ලුන් දෙනිවි අසර්තකේ අදි එකක අනෙකක ඔන්න ගුණුන්තක වෙස් ඒ දෙවෆෙරින් දෙතේ ගොන්න ගුණුන්තක වෙස් අදි දේදේ අහුංග ගොතුක හිමෙනේ පරාත්තක ඔන්න ගුණුන්තක වෙස් එකේකි ෆරාත්තක එක්කොන් ඔන්න ගුළුන්තක ඒක හගීගේ අසර්තක වාසිල් කුරා හගීගත බයිච් එම සිහුරුක සව මීහගේ ගුණවණක වස්කෙල්නු බෙදාන සිහුරු සව මීහක මරුස් වේදාන සිහුරුක සවුන් දෙමෆිරින් වරිවගෙන් හංගා දාන සිහුරුක සවුන් එබ්බඩ බෆා අකුංගෙ තෙරේග අදාවත් තෙරකම් පිටුරි දාන එම ඒ ඉන්සානුන් එක්ගතුන් ගෙල්ලුන් දෙච්ච සිහුරක් Allah subhanahu wa ta'ala ge isna fulaik ekalaange irad fulaik embima mi insanun nan ekeki balitawge sobun dimawa kankama hama effada kame gelluma banaf ennamas aam musulok meonna balitawge ituru sihuruge gellum fulawe fa tanosegen ve ei aamuko insanun je bayyek ge sobun ege zaatuga දෙමෆිරින්ගේ තොබියාතන් අසර කොග්ගෙන් දෙමෆිරින් වකියුන් එයි ඔන්න කමෙන්නු හම එහෙම දේදේ අපරාධු දෙතරේග අදාවත්තිරිකම් ෆෙතුරුමකේ සාම්මුක ඔන්න කමෙන්නු එන සිහුරුක සවුන් හමේකනි මීහ ජිස්මානි ගොතුන් ලිබේ ගෙල්ලුමුගේ ඉතුරු මිබාවතු ගෙල්ලුන් තබස් තිබෙගෙපත එම් ෆුර්තෝ කමකේ එයි මීහ ගෙල්ලුන් දේ කන්තත්තකේ balīga sawbun insana libe gellunta fadein insana gellu wakam siuraki wes ege hagige alugme bani kurim bayan ko ehma mi shifae hodan je shifae ka edi mase kuran je kame kiritman nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurafani ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu dawaa evs bayye man allah bawa nulabbe e bayye ka farwae bawa nulab ehma siur ko wes adi ehim bayyekom besege farwaek onnan enge miheke engunas adi nenge miheke negunas miheko nabiyya sallallahu alaihi wasallam marihuga sual dandawani e allah ge rasulullah armen balim farwa hodun kinetto sual denne meke hadis kurabi qala na'am hadis kurabi ayeke ya ibadallah e allah galata kunne tadawu tibamim farwa kurash fa inna allah lam yada da'an إلا وضع له شفاء يعني هم كشر من الله بيك نلبي الشفاء كندالو بافنوا එම බයියෙක් නොන්නාන ඒකේ ශිෆා ඉන්නේ බයියෙක්
ek manenno bayyejje komme mihekan ege shifa libene bayyen ek zaatu ege shifa nulabwa bayyen onnane ek bayyen me onnange shifa libesdan anabba nulibesdan ekam skom bayye wejja shifa ek onnane ek Allah subhanahu wa ta'ala baf ema ehnim balita faden agum farwa kuranje balimadukam utere gihimene kamek sihorakips sihuruge farwa ge ilmaring mege hukma begotu wahadakka vidala pawani sihuruge farwa kurave degotak ay haram gotakasha halal gotakasha haram gotak mege farwa kurave gotaki sihure rulalu mattaka anekkawe sihuren hedu sihuruge zariyai sihur rangal kuru miheka jepure sihore rangal kumattaka sihurwari gata diyama e sihurwariya anekkas mehedani sihore shaytana kuttam vegen shaytana apuna kandattege koggen e hada apuna sihore rulala faharegga e sihoro hedi miha ebbes vedane anekka alum balun e sihore hadan ena hada apuna sihore ena hedives shaytana kuttam vegen Allah kafir vegen adi e sihuru rulalu mattaka anekkawe sena mijehni hama shaytana kuttam ve itur sihuren hada ehe megotum bes sihura farwa ko mule sihuru warin gaata goskems ei emi hunnak war faadawa kamaka bani mali gotum adi insanun emihun dashuga warabboda effective atibe kamaka bani alwetkom dashuga tibe kamaka bani mihunna sihuru hadaage adi emihun esihuru hallu kurmattaka emihun gaata gos abadu ades kuran emihun ge mudalun fasayin denje bay gotuga timu miedu sihuruge ilaju gotuga kura kharadu algon men atun base kuran beeru karakare gos kura kharadavre bay mehun bodu doctor kiyawagen as clinic ek ganwa hospital ga masek kogen doctor libe nafa ya bure sihuru adage mehun hoda nafa bodu miya faada got asandein aradu kurakam ga waanama wara bodu chin asande mis daane sihuruge farwa mistum mi kura wattapali balab ei raddasha bayfara sihuru hada mihun ara haftaen adu rashek dhora faabaruge ebagene etel lakka rupiya eradash hamekeni e sihuru jeeva hori to balalan test kollu sebanaga 23000 rupiya 20000 rupiya adi farwa wattauba ehem bima farwa kurum man Allah angwa fe kame e names alagum farwa kurun jeheni huddamak sihuren hadage shaytana ek kuttam vege sihuren hallu kurun ei aram kurwa fa em eggodaki midenne ifaden sihur hallu kurun ei haram kame anek gotaki shar'i ruqyaya sharoga wardu fawa hudda bayan kurwa fa ruqya ayat hadis ta dua ta zikr taka mibawtu gechi kiyage adiha mege iturun farwa kurma kanda aluwa fawa bayan kurwa fa farwa ge base behoge tere beenun kurave taketi beenun koggen sihuru hallu kur e mitame dakkani asasi dekabegga akei shar'i ruqya qur'anu ayat azkar ta dua ta ein sihuru hallu kurma adi ege iturun base behoge gotuga sunnatuga warudafa bay base echi beenun koggen algon men divehin keni divehi behe e bawtuge base sarwa beenun koggen ves sihuru hallu kure mi dego takives jais wegum ba dege sihuru farwa kurma ilmoring miya behe gotun wahadakka fave sihuruge hukma be sihuru hallu kurumuge hukma behe gotun الشيخ حافظ حكم vidal wani يحرم على السحر يحرم حل السحر عن المسحور بسحر مثله سحرن حل كرو سحر جيفا ميها كبا سحرن حل كرمتكا هم افد سحرن هدون اي حرام بگبا فانه معاونه للساحر اهني اي سحر وريا بيبي اهي طريقه واقرار له على عمله ادي اينا اقرا عمل بيبي اقرارك
e nagada siru hallu kanek adiumak wa taqarrubun ila ash-shayatin adi ay shaytana bebe kuttamumek bi anwa'il qurabi liyubtila amalahu anil masur siru jeifa miha kibange siru ka amal ta batil kurmattaka shaytana bebe kuttum utirega himene kamek sharu du'a ta utirega eta bavar du'a sunnatu ka wardu ngasave siru hallu kurmattaka egotun e du'a Allahumma rabban nas adhhib al-bas washfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama eki kudikut tafawut taben ibarat toga mi du'a ga wardu ngasave Allahumma rabban nas adhhib al-bas ishfi anta ash-shafi لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما مي سنة وارد فدعاء سيهرغ علاج غتو اللهم رب الناس حدوا بدك رسكلا كبرسكلا گئی امها ميستكونگ ور رسكلا اذهب الباس algomanda me jeifawa gilam verikan balimadukan mi kame fillawa devvande ishfi anta shafi shifa devvande kuriha baditaka shifa devvani ibaraskalange isumultere himene isumulei ashafi nema shifa devvande ibaraskalange ashafi la shifa illa shifa iba ilahuge shifa anun ehen shifa nuwe shifa eki hameke ibaraskalange appulu gawach ehem farataka shifa nudevven شفاء لا يغادر سقما افدا شفاءكم ميلايا شفاء دباندے اي شفاء كفوا غدين باليمدكمگه ابس اثرك دو نكرافدا فريهم شفاءكم ميلايا شفاء دباندے اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما مي دعاء مي رقيا گتگا واردو گاسوا دعا ہم اہم جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیور جی وڈاگن حالت گلیک فان کیوا دے دعا میں بسم اللہ ارقیک من کل شیء بسم اللہ ارقیک من کل داء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک بسم اللہ ارقیک معنی کہ اللہ کے سفڑوں می ala tibaya ruqya kurame Allah ga matwer isfulu tibaya ruqya kuram min kulli da'in yu'dhik tibaya undagu kura tura kura gellun deniwi huriha bayyakun salamatedi wa min sharri kulli nafsin adi huriha nafsegge nubakamun bis huriha nafsegge nubakamun rakkatirikamun edi ruqya kuram aw aini hasidin nuwada hasad veriyegge loluge sumpakam anna nurakkatirikamakum bias Allah yashfik Allah tibaya shifa devvashi bismillah arqiq Allah ge sufulu mela tibaya ruqya kuram emi wesam ruqya gotu war defawa dua taka zikurta tim fahar mi dua takrar ko kyun waridun as dua ge babaki mi babuga shihuruga babuga emme faada bodu babu astu hagigatuga hame ayekuga warudeke babai ayetta uterega ashabe kanun farapun salafus salihun ga farapun warudun asawa bayk ayetta kit qur'an ga warudun asa kit qur'an ki shifaen huriha bayyakwas amuko qur'an huriha ayetta kiwis shihuruge ilaju gotuga ruqya gotuga kiyuma ilmorin bayan kurwa puri bayk ayat ekterega falamma alqaw qala musa ma ji'tum bi falamma alqaw qala musa ma ji'tum bihi as-sihru inna allaha sayubtiluhu inna allaha la yuslihu amala al-mufsidin wa yuhiqqu allahu al-haqqa bi kalimatihi walau kariha al-mujrimun فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله
Musa alayhis salam ekale faano qawmuge sihurna detere hingadiya sihuruge me hadisaga Allah subhanahu wa taala Musa ga faano engi ekale faano asa kolillo ellevima ege natija ga vegendi emiyun hadafuri huriha sihur batil vegendiyo ewa Qur'an ga man Allah bayan kurab falamma alqaw ebamiyun eteketi uki hinduga emiyun ga asata ukali hinduga e sihuruge sawu anekaya khiyal kurawun echi harufetaka badalu gendiyeka qala musa fan vidaluwe ma ji'tum bihi sihru inna allaha sayubtiluhu tibamihum sihuru gotuga atti gena tageti ti kuramunda amalu hamakashor man allah batil kurabane inna allaha sayubtiluhu hamakashor man allah euriha ka batil kurabane inna allaha la yuslihu amal al mufsidin hamakashor man allah fasidunge fasada kuramihunge amal heonu kurabane e amal sida no kurabane man allah siur hada mihunki mufsidun fasidun emihunna man allah kamyab nudabane emihunge amal ekalange batil kurabane ge manek لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ekalaange matiwari kalima fuluge zariyain ekalaange haggu gotan nasru devwane wa yuhibbu Allahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun aniyawarin kitemme nurunas man Allah ekalaange kalima fulutoge barakatun ebamehun ekura amaluta batil ko fasad qurban ema sihurwarin kitemme nurunas sihurwarin kitemme gina shaytanunge ehi hoda aviyas kitemme barik emihun ekkofa vies man Allah kanda alwa fon emihun naki fasidun kamuga emihun naki fasad kura mufsidun kamuga Allah eba emihun ge fasada eba emihun raddu kurabwane kan e kamyab nudabwane kan emihun kitemme nurunas mujrimun ge amal man Allah batil kurban mi ay algon men ayatun ilaj kurar farwa kura eruga hame keni ay kiyuma konme fude ya ekuga algon men me ayatuge maanaya me ayatuge ekulegimwa mativeri ilahi bartoge matin algon men hadan kuranje aqida miha ge islah ko he kuranje bay me wagotegi ayatakun ruqiya kurar semihun rangalu veto test kollmege kiyawani komasmiye gunje mi kiyani rangaluwa ay uden defaro kiyala fa ora rangala nuibe em ennu me ayattakun shifa hodan je godaki miha ga yaqeen ka miha ga itubar miha ga itukonna itiqad Allah ga kalima fulutan ei e kalima fulek e ayaten ei farbade ga macce bawa lebese farbade funhudogen faba warge ayattake kan law anzalna hadha alqur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah me Qur'an ti man raskalang farbade ek macce bawa lebina me farbada Allah birum funu wegen faabadi kadege paana fen wada ganno hem ei Qur'an kame Qur'an algon me hita asar ko e Qur'an ge matweri aqida algon men e Qur'an beenu kura kum gawanama hagigatu gaves e Qur'an ge zariya ngagomana shifa liben anen ayataki fawaqa al-haqq wa batala ma kanu ya'malun faghulibu hunalika wanqalabu saghirin fawaqa al-haqq manaki haggu goik faaluwe bayam vech haggu faaluwech fawaqa al-haqq wa batala ma kanu ya'malun adi ibamihum kuramundiya amaluta batil vech ei sihurugwa musa gwana dekono hadamundiya sihuruga amaluta batil وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك ادي هندغا اباميو نيكمت كوري اباميو كولو بالي كوريچ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين دين اباميو نيكمت يكم حالوغا امبرديه اما سيورورين موسى غفانا ديكولا اي كورمندي هوريا عملك الله سبحانه وتعالى باطل كربا حق بي فال كربا e hagga dekola sihuruge zariyai masay kurime amalut Allah subhanahu wa taala batil kurabba wa ulqiya as-saharatu sajidin adi sihur werin sajiden ebamun tiriwi sihuruge huriha amale batil wegen diyai
sihur weringe amaltan Allah baatil kurabima ebami hun naqud sihur werin angi kashorwi Musa alayhis salam haddawni sihur ennuk ekadai faane haddawni sihur ennuk ei ebami hun oki huriha echche Musa ge faanu asa kol ellima e asa kol hagigatu ga wes harufeka badalwe emi hun oki huriha echche kaali emi hun oki huriha echche kaalima e sihurta baatilwe halaw kurabbi eya ekuga sihur hodam Fir'aunu gadakam genessate me honnak engijje ei sihurennuk Musa gafani haddawni sihurennuk ei Rabbu jalla jalalu subhanahu wa ta'ala ga hadratum fonwa fa matwe rasulaka nuni kurvene kamennuk Isa amferige sihur werin imam be islam be eba mehun baatiluge duko hagga rujuwe eba mehun sajide tiribi ulqi as-saharatu sajidin sihur werin sajide tiribi qalu ad-dinnabi amanna bi rabbil alamin timammen alam togwari ilaha imam bijame amanna bi rabbil alamin timammen alam togwari skalange imam bijame rabbi musa wa harun ei musa gafanai harun gafanunge verras kalang imam imam wajja qala fir'aun amantum bihi qabla an adana lakum den ehinduga fir'aun bunye kalementiya imam vi enaya kalementi imam vi timanna kalemenna ekamuga hudda dinumuge kurigai kalemenaka nonnane ekmane ki timanna hudda nudenis imam ve islamuge ebbes ikhtiyare inna hadha la makrun makartumuhu fil madinati ei tebamihun kuriyala rawa fawa makarwari reumek rashuga tibe salla kogen rawa fawa reumetta etiye ek mane ki mitanan as imanzar dakkawa kalem baliwakam dakkawa musaqfan gadawakam dakka mihuriya echmi kalem kuriyala rawa fe bodu reumetta litukhriju minna ahlaha e rashuga ahulwarin nerelu mattaka فسوف تعلمون كلام نكم ور دن هوت لو قط ان ايديكم تمن تبامهم اتك كنا حشيم وارجلكم اي تبامهم فاتكاي من خلاف تفاتوانه اگمانه كنات فواتا وات فايبت ورسواغت كانكوتي واغت تمن كنا حشيم ثم لاصلبنكم اجمعين دنتي امن صليبا اروا حشيم mihun affa kandaba rurruko emmenna fennagota majja saliban arwa rurruko ga harkura hoshim emmenna fennago qalu emihun dannawani sihur warin imam islam affag dannawani inna ila rabbina munqalibun aharmen emburida hoshi allah ge hadrat armen ge verskalang hadrat qiyamat du armage faisala hingane fir'aunu ge kurmachcha gunune ehen ayatto ge asa faqdi ma anta qad kale qura faisala kare duniya ga qurash inma taqdi hadhihi alhayat dunya kale duniya ga kale kurveni duniya ga qura faisala ikura faisala kale qurash munnu farwale net timannemen emburidango ittanaki mangodlo ga hadurate efeselaen aharon birugane ehembima aharmen hitemme warege inzar dinas birudekkiyas haggu aharmanna me faalu engunima musagafana ge haggu rasulekka engunima ekadekfani haddawani sihurnunka engunima timammennaka dem farwalen nede affa gendis gaturu kuriyas soliban eruwes timammen tibeni man allah egutuga iman wegen bellawa e iman kamuge warugada kon ebafunge hippula ittaka badegen diyele kiha nurakkaateri maqam eggato imamuma ekko gadulu kuravi affa buru kuravi soliban erumuge inzaru eruguri fir'aunu demun diyei e inzara ki e maddi gotun hurassalana evves miyekunen inzara ene berumge tamfis kuravi inzara en namas iman kan as miyege hitabadejjeyam evves birakan iman kan nuifete ebekolong imam embima mitanga siyuruga amal Allah subhanahu wa ta'ala batil kurabba fone mi ayate ki
sihuru jehijfa miha kiyawa adi eenaya ehem miho kiyawa adi nuniyam fen kiyawa femboikum ga inames ege sowum miha shifa libena ehen ayate sihuruga farwa gotuga berun kore wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u inma sana'u kaydu sahir wa la yuflihu as-sahiru haythu ata kadege faanuge kanappulugawa asakulu kadege faanu ellawash wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u erun ebabun ekula sihuruge amaluta baatilugo echi kala echikkumga e asakulu wegen dan innama sana'u kaydu sahir ebamihum ekula amalaki sihurun wering sihuruge makarwari reumek kaydu sahir sihuru weringe makarwari amalake ebamuge kuri dimbala qur'an ge bayan qur'an mewa ay kudu kudu kalima enname swarak muhimmu matiwari maane himene ayatem wala yuflihu as-sahiru haythu ata wala yuflihu as-sahiru haythu ata sihuru weriya akura ebbes amalekga ena kamyab nuwan sihuru weriya akura ebbes amalekga ena kamyab nuwan duniyega sukhra we hayatugas em ei nakamyab engei wala yuflihu as-sahiru haythu ata ena akura ebbes amalekga ena kamyab nuwan ei duniyega wesen ikhtiyar kurani nakamyab de awmunegene sihuru hada aslu hagigi sihuru weriya vejja enevre wakin haskama kamboduma hiddatiuma ekeheriumuga ole insanaku nole enaga haya bangurudof enaga dirulun harabaf mihumatun lari ena nagan ehennames enaka mihunga terega ammukum ole nikme ole mihun nida hen nida ole mihun aadaga dirul ben ole eneka nole eta bawer dati halak gena ulanjifa onnani eka meene ki ehemmuna kankan hallu kodde miha ehmune tanawaskan hoda demi ehem bima sihurwariya hinga ebbes amalag gaena kamyab nuwane bayan kuraf mi algon men aqida ek banch e minukta algon men naganjeni sihurwariyege amalakan algon men nujehe birugannak emwegin nabiy sallallahu alaihi wasallam farapun warudan asave emi honnaki ebbes bayennone hum laysu bi shay emunnaki ebbes bayennone algon biruganna kanu je emihun deke emihunna ke bes bayennu ne ke man ei algon meg hituga boduwan jeni allah ge amur fule kalange ayat ekalange hadratun ede bar ebesana ge hem barak algon men bolna ba kashe nuje ibn qayyim rahimahullah vidalwani wa min anfa'il adwiyati wa aqwa ma yujadu min an-nashrati sihurge farwa gotuga emme barugada wasilataki emme barugada wasilataki Allah subhanahu wa ta'ala kuttam degen kurave duataka zikurtaka ebbar waki barugada che nonna adi kobato ei waki duaen nonas mane ki kommehen waki ibaratakun tiba kura waki khas zikure duae kam gona ibas Allah subhanahu wa ta'ala hadrat rujo ve ikhlas terikama ko ed bayyakun esiurakun salamak kodde mattaga takurarako ikhlas terikama ko dannawa dennawge zaatuga Allah ge iznafula ekoga ena esihurun salamak koddewa maqsade ko bad Allah rujo dua kuru evre wakim faada bod kamenu agumana dimafure bay mehun ama sihuru kankan warab bodde dimafa timismiun agumgat ko fahungas vidala february timan nama salam evve dua ko genne ham dua Allah ades dennu dua ijab kurba khas waguto ekalang adwat rujuwe ikhlas siri kama ko ades dennu ei emme warugada wasilate ibn qayyim rahimahullah vidala fawani ehni fal qalbu idha kana mumtali'an min Allah hituga Allah subhanahu wa ta'ala zikra ilahuge ayatuge kala ilahu kalam fula mi kankamu hin ekko furafikamu gawanama hin ekkon arastu kuffikamu gawanama idha kana mumtali'an min Allah ma'muran bi dhikrihi Allahuge zikrun e hin arastu kuffurafikamu gawanama walahu wirdun min adh-dhikri wad-du'a wat-tawajjuh enage hituga Allah zikru ko du'a kon ekalang at rujuwe migota mikam vam fashafikamu gawanama enage hitun ehen kankam filagos Allah subhanahu wa ta'ala ena ekam
سلامك كما ركاتركن دبار ادي اي مباوت كنكم اينا منا قران بل جوم فوغا اينا شفاء لبين ادي بل جوم كورين اينا ركاتركن كود نم بود وسيله كيوس الله ذكر کو دعا کرن اينا هين اكمغا افرافا بيو मैं सब आगो में मेरे फिला को कोलानी मादमार इंशाअल्लाह मगर नमाज फौगा सिहुरगे देंगुरी बाय फिला में इलाज फरवाग बाय फिला और तकबेत और वाहदकन هذا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.